Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqanыңlar Uyğur Radiosu uyuşturğan İhbar Sadası programısı. Mən programının riyasetçisi İhbarxan Uyğur. Bugün huzurunlarda İhbarxan Uyğur tayarlığan Uyg'unish fasli. Hazır bütün dünyanın diqqəti Ürümçi ot afətiga mərkəzləşkən payt. Hazır Xitaylar öz içində parçalanışqa başlayan bir payt. Hazır dövlət içi və sirtidagi Xitaylar Xitay Kommunist Partiyasiga qarşı çıxıvatqan bir payt. Hazır Şərqi Türkistandagi hər bir Uyğur qeyrindaşlarımız qan yığılavatqan bir payt. Dəl hazırның özüdə bizning ata-analarımız, ağaç-sığıl Akufqa qeyrindaşlarımız, uruq tuqqan dost birodarlarımız, cümlədən bütün Şərqi Türkistan xalqı ən başda çətəldəki Uyğurlardan, onundan keyin dünya xalqidan yordam kütüvatqan bir payt. Dəl hazırның özüdə biz Uyğurlarga tarixi bir fürsətning yetib kelgan bir payti. Mana mushundaq muhim paytlarda yürekleri qanğı to'lgan bechora Uyğur qeyrindaşlarımız üçün qo'limizdan nima kelsa shuni qilish bizning musulmonlik, insonlik va Uyg'urlik majburiyatimizdir. Düşman qanchalik kuchlik bo'lishdan qat'iy nazar biz har vaqt voysimasdan, tushkunlashmasdan tam aksicha shonliq tariximizdagi qahramon ajdodlarimizdek texmu qaysar, texmu aqlliq, texmu jangovar bo'lib dushmanimiz qarshisida beshimizni tik, maydimizni mardonalik bilan kerib turishimiz kerak. 4 günlük alemde aziz milletimiz kırılıp yo'qab ketivatsa, kafir Xitoydan qo'rqib, helimi yashavadik. Og'zi burni yo'q millat deb nejiz Xitoylar milletimizni turli iskanjalar bilan o'ltirishga davom qilaverdi. Aziz qeyrindaşlarım, yeni qachongacha uyg'onmaymiz? Yana qachongacha o'z millatimizga sahib chiqmaymiz? Yana qachongacha pisand qilmay yashayveramiz? Yana qachongacha birlashmaymiz? Uyg'urlar butunlay qirilib tugab ketgandimi? Yo'q. Mening vijdonim buningga yo'l qo'ymaydi. Men hozir millatim uchun, vatanim uchun o'rnimdan dast turdim, belimni bog'ladim. Qani qahramon Uyg'ur yigiti, qahramon Uyg'ur qizi, sizmi o'rningizdan dast turing, qo'lni qo'lga, mo'rini mo'riga tirab, bu ulug' kurashga tang atlanayli.